Prvi će nam se obratiti gospodin Alija Behram, koji je neposredno učestvovao u istraživanju i pisanju teksta za knjigu. U periodu agresije na naš grad bio je član komande 4. korpusa Armije Bosne i Hercegovine, član operativnog tijela za grad Mostar, ratni izvještač i jedan od rijetkih glasova istine iz opkoljenog Mostara. Dajem riječ gospodinu Behramu. Hvala. Poštovani, rad na knjizi Heroji Mostara za mene je bila posebna čast, ali da budem iskren i specifičan, izazov. Nije bilo nimalo lako 30 godina nakon rata pristupiti ovom poslu. Posebno jer veliki broj naših saboraca koji su preživjeli rat, nažalost, nisu preživjeli mir. Napustili su nas brojni, autentični svjedoci tegobnog vremena o kome govorimo. U nedostatku bilo kakvih zvaničnih službenih arhiva, spiskova i popisa događaja koje nam nisu bile dostupne jer jednostavno ne postoje. Oslanjali smo se dobrim dijelom na vlastita i na sjećanja naših saboraca koji su nam pomogli da ova knjiga zapiše ono najvažnije i da ugleda svjetlo dana. Naravno da u tim okolnostima nije bilo moguće obuhvatiti sve događaje i sve istaknute pojedince, ali to nije ni bila neka naša osnovna namjera. Namjera je bila napraviti istinito i cjelovito djelo koje će na fer način ukoričiti i sačuvati sjećanje na jednu časnu generaciju i njenu herojsku borbu za opstanak Mostara, njegovih građana i države Bosne i Hercegovine na ovim prostorima. Nije nam bila namjera ni da dajemo lične kvalifikacije o onome što se ovdje dogodilo i kakav je epilog imalo. Te kvalifikacije je na našu sreću ustanovio Međunarodni krivični sud Ujedinjenih naroda sa sjedištem u Hagu u obliku presude zločincima koji su Mostar i naš narod držali u okrutnoj srednjovjekovnoj opsadi, ubijajući ga sistematski svakodnevno, izgladnjujući ljude, držeći goloruke civile nad ambisom svakodnevnih ranjavanja i užasnih pogibija. Knjiga svjedoči o dvije uporedne, jednako opake i surove agresije, čije su političke i vojne strategije pred licem bešćutnog svijeta otvoreno zagovarale etničku podjelu i nestanak Bosne i Hercegovine. A grad Mostar vidjele svaka u okvirima vlastitog projekta i podjele plijena i teritorija. Jedna u okvirima Velike Srbije, druga u projektu Velike Hrvatske. Možemo se sjetiti kako je još 1991. srpska strana formirala srpsku autonomnu oblast Hercegovina, SAO Hercegovina, sa Mostarom zamišljenim kao njenim glavnim gradom. Iza tog projekta sa obe noge uz separatiste iz reda srpskog naroda stala je bivša JNA sa svim svojim ljudskim i vojnim potencijalima, za koju smo 90-ih naivno vjerovali da će ostati uzdržana i da se neće svrstati ni na jednu etničku stranu. Sa druge strane, također utemeljena na talasu sile i grubog ataka na državu Bosnu i Hercegovinu i njene institucije, također sa ciljem pripajanja interesnog teritorija u sastav Velike Hrvatske u granicama nekadašnje Banovine, u Grudama je formirana paradržavna tvorevina Herceg-Bosna. Od 1991. do 1994. HRHB bila je i ostala tek samoproglašena, međunarodno nepriznata paradržavna tvorevina nastala kao proizvod secesionističke politike i srpsko-hrvatskog dogovora o podjeli Bosne i Hercegovine. I njeni tvorci i čelnici, ohrabreni obilatom podrškom Franje Tuđmana i Hrvatske zagrebačke vrhuške toga doba, Mostar su željeli vidjeti kao ekskluzivnu hrvatsku prijestolnicu. I o ovome detaljno, oslanjajući se na izvore Haškog tribunala, sa obiljem argumenata i dokumenata govori naša knjiga. Šta je bio epilog tog krvavog pira nad Mostarom, svima je poznato. To je bio udruženi zločinački poduhvat Republike Hrvatske i paradržave Herceg-Bosne na štetu međunarodno priznate države Bosne i Hercegovine i njenih građana. Presuđen je kao najteži ratni zločin pred Haškim sudom u sudskom predmetu, sjećate se, Jadranko Prlić i ostali, kada je
29.11.2017. godine šestorici članova vlade te tvorevine potvrđena konačna presuda od ukupno 111 godina zatvora, kakva je bila izrečena i u prvostepenoj presudi izrečenoj 29. maja 2013. godine. Konačna presuda Haškoj šestorki 2017. dakle, uključivala je još jednu tešku pravnu kvalifikaciju o počinjenom udruženom zločinačkom poduhvatu. Presuđena je i vrhuška tadašnje i proglašena pothvatu za koji su odgovornima označene i proglašene takozvana Herceg Bosna sa svim svojim strukturama koje su je činile. Presudom o udruženom zločinačkom pothvatu presuđena je i vrhuška tadašnje Republike Hrvatske uz direktnu odgovornost Franje Tuđmana kao predsjednika Republike u to doba, zatim Gojka Šuška, tadašnjeg ministra inostranih poslova, i generala Janka Bobetka, glavnokomandujućeg Hrvatske vojske. Oba velikodržavna projekta koji su se sučelili nad Mostarom, i srpski i hrvatski, snažno su politički ohrabrivana, obilato plaćana i vojno izdašno pomagana. Jedan iz Beograda, drugi iz Zagreba. I jedan i drugi činili su sve da dođu do svojih ciljeva, ne birajući sredstva. Žrtva je bio grad Mostar i cijela regija Hercegovine, što pod strašnom opsadom, svakodnevnim granatiranjima i ubijanjima, što kroz masovne progone Bošnjaka iz svih mjesta i naselja istočne Hercegovine, koje je na sreću dočekao, zagrlio i zbrinuo grad Mostar. Kako o tome govori naša knjiga? Bilo je važno da budemo svjedoci izricanja haških presuda i u prvostepenoj u maju 2013. i u novembru 2017. To nam je, između ostalog, i meni lično, omogućilo dobijanje i sakupljanje vjerodostojne dokumentacije o svemu što se događalo na našim prostorima, ali i omogućilo da kontaktiramo i upoznamo najviše službenike Haškog tribunala, kasnije i tužioce i sudije. Danas mogu slobodno reći da je Centar za mir zajedno sa RTM-om aktivno sarađivao sa timom haških istražitelja dok su boravili u Mostaru i prikupljali relevantne činjenice o događajima ovdje. To je bilo hvale i poštovanja vrijedan posao u kome smo učestvovali. Ustupili smo kompletnu našu dokumentaciju, uključujući i video zapise o bombardovanju i rušenju Starog mosta, grada i historijske jezgre Mostara. Sarađivali smo i bili na usluzi našem timu iz Zaida, kojeg je vodio u to vrijeme naš Esad Humo, što je omogućilo da se utemelji i kompletira kredibilna optužnica protiv šestorice lidera paradržave Herceg Bosna, a kasnije presudi u vidu visokih zatvorskih kazni i pravne kvalifikacije UZP. Zajedno sa mnom za ovim stolom sjede ljudi koji su pratili haške procese u oba skora od 2013. i 2017. i slušajući na licu mjesta presude liderima Herceg Bosne, Safet, Eso, Lovac, Samir Nožić, Sergej Šotrić i brojni drugi iz naših boračkih udruženja koje vidim ovdje zajedno sa nama, javljali su se iz Haga za brojne elektronske medije Bosne i Hercegovine sa svojim viđenjima, ocjenama presuda i iskustvima ratnog doba. Zašto mislim da je ovo posebno važno? Pa zato što je upravo zahvaljujući procesima u Hagu i našim svjedočenjima tom činu u cijelosti pravno utemeljena, procesno zaokružena, kompletna priča o tragičnim događajima između 1992. i 1995. godine, a mi smo bili svjedoci. Sve što je presuđeno pod okriljem Haškog tribunala i suda zapisano je i izvorno ukoričeno u našu knjigu. Time je stavljen međunarodni pravni pečat na dugogodišnji predani rad na dokumentovanju zločina koji je omogućio ovakav pravosudni ishod. To knjizi daje autoritet i snagu, a nama dodatne argumente da čvrsto stanemo iza ovog dijela kao vjerodostojnog dokumenta o događajima jednog vremena. Saradnja sa Haškim tribunalom i sudom odvijala se u kontinuitetu od desetak i više godina, koliko je trajao proces paradržavi Herceg Bosne i njenim liderima. U Mostaru smo u organizaciji Centra za mir ugostili haške sudije i tužitelje koji su vodili
i presudili u procesu protiv šestorke. Ovdje nam je bio predsjednik sudskog vijeća Karmel Agius, tužioci Kenneth Scott i Mark Harmon, glavni haški tužilac Serge Brammertz, BBC-ev novinar Jeremy Bowen i CNN-ov novinar Brent Sadler. S mnogo razloga podijelili smo im priznanja Centra za mir, Mostar Peace Connection, a kroz razgovore i saradnju sa njima u dugom vremenu imali smo priliku da dodatno saznajemo i provjeravamo relevantne informacije i pravna tumačenja pojedinih događaja u ratu, upoređujući ih sa onim što smo iskusili mi sami. Jeremy Bowen je boravio sa nama u ratnom studiju tokom 1993. godine, a za BBC je napravio sjajnu reportažu pod naslovom Unfinished Business, u prevodu Nedovršeni posao, u kojoj je snimio i razgovor s našim komandantom Esadom Humom, progovorio o bombardovanju i uništavanju Starog mosta, snimio zbjeg protjeranih Mostaraca iz zapadnih dijelova grada, vjerodostojno opisao tragediju i muku Mostara. Jasno je adresirao stranu koja napada i dio grada u kome se njegovi ljudi brane. Gledajući kolone protjeranih Mostaraca, nije mogao vjerovati do kojeg dna mogu ići ljudske pakosti i posezanje za zločinom. O tome je govorio pred haškim sudijama u procesu šestorki. Spremno je pristao da bude svjedok tužilaštva o ratnim zbivanjima u Mostaru u predmetu protiv Slobodana Praljka kada je u sudnici emitovan i njegov film, što je moglo sasvim sigurno imati uticaja na sudsko vijeće kod izricanja presude. Ovo mi se čini vrlo važnim i o tim paklenim planovima pod kišobranom takozvane Herceg Bosne knjiga donosi obilje dokumenata i svjedočenja pečatiranih u Hagu. Knjiga detaljno govori o planovima čiji je cilj bio podjela, konačno urušavanje i nestanak države Bosne i Hercegovine. O tome smo dosta govorili koristeći arhivu Haškog tribunala. U Mostaru pod dvostrukom opsadom 1992. i 1993. će sa tako opakim planovima i vizijama o nestanku jednoga naroda snažno je probuđena i svakim danom narastala svijest o potrebi, o borbi za opstanak, za slobodu, za nepodijeljeni Mostar, za nepokorenu državu Bosnu i Hercegovinu kao zajednicu svih naroda i građana koji vole i koji žele u njoj zajedno da žive. Vidim vas kao svjedoke tog vremena i čujem vaš krik iz toga doba. Bio sam neposredni svjedok. Na sve okrutnosti koje su se odvijale prema Mostaru i njegovim stanovnicima odavde sa Neretve, i jednima i drugima i trećima i cijelom svijetu, poput glasnog krika odeslan je jasan i nepokolebljiv stav naroda i njegove vojske izrasle baš iz naroda. Neće biti ni uzmaka ni predaje, makar to bila borba do zadnjeg čovjeka. Takvu poruku kako državnom vrhu BiH, tako i svijetu odaslali ste vi, za koje večeras kažemo heroji Mostara. Zbog toga i knjiga nosi naslov Heroji Mostara, jer ovo je knjiga o vama, ovo je vaša knjiga. Tom glasnom kriku svjedočili smo svi ovdje prisutni. To je bio naš glasni i nepokolebljivi odgovor agresorima i sa istoka i sa zapada, jednako tako i bešćutnom svijetu koji nam je vezao ruke, odbacivši mogućnost da napadnuta BiH kupi oružje za svoju odbranu. To je bila bjelosvjetska sramota. Bio je to odgovor i onim pojedincima u našem narodu, koji su se možda tada još kolebali pristajući radije da budu tihe, poslušne marionete i manjine iz zapečka života i vazali u velikodržavnim projektima, ali i takvima je narod poslao jasnu i glasnu poruku sa velikim ne. Kako je koncipirana knjiga i šta je još njen sadržaj? Knjiga je koncipirana tako da bude ispisana kao živa priča o svima nama, istražujući brojne događaje vezane za dvostruku opsadu grada. Ispisane su priče i svjedočenja o narastanju jedinica i komandi odbrane Mostara i regije, počev od jedinica TO u mahalama i gradskim kvartovima, rezervnih sastava policije, kasnije vodova i četa, pa do samostalnog bataljona odbrane Mostara, kasnije prve Mostarske brigade, naši ljudi koji su morali otići iz svojih domova u Stocu, Čapljini, Gacku, Bileći, Trebinju i drugim mjestima istočne Hercegovine, formirali su svoje čete, bataljone i brigade pod okriljem 4. korpusa,
armije Republike Bosne i Hercegovine. Među nama su i akteri i svjedoci koji su vjerodostojno opisali tokove tih operacija koje su u Mostaru i okruženju zajedno stvarali istinsku, neugasivu puktinju patriotizma, snage, jedinstva i borbene gotovosti da se pobiju sa agresorima i sa jedne i sa druge strane, braneći sebe i živote svojih porodica, našeg Mostara i jedine nam domovine Bosne i Hercegovine. Manje više svi naši sagovornici tokom pisanja knjige rekli su mi da je to najmanje što mogu doprinijeti, da je to bio njihov dug borbi i slobodi koja je na koncu izborena. Međutim, ovo je dobra prilika da svim saradnicima koji su pročitani, kada je govorila Maja, i svim drugima koji možda nisu pomenuti, a ovdje su, kažemo večeras, stisnemo ruku i kažemo veliko hvala. Šta je još važan sadržaj knjige na koji želim da ukažem? Zabilježena je storija o važnoj ulozi policije i njenih pripadnika u područnim stanicama, koja je zajedno sa pripadnicima iz jedinicama armije primila prve udare agresije na Mostar, bdijući nad linijama odbrane grada na Bulevaru, u Mahali, na Luci i Teki, na Šehovini, u Cerici i Brankovcu, Šantićevoj, na Carini u Zaliku i dalje na svim linijama odbrane Mostara u periodu 92. 95. i kasnije. Knjiga sadrži i priče o stvaranju armijskih jedinica i najvažnijim događajima u zonama njihove odgovornosti, u mjesnim područjima od Drežnice, Vračića i Bijelog polja na sjeveru, pa do Blagaja, Opina, Gnojnica, Dračevica i Podveležja na južnim i sjevernim dionicama Mostara. Svjedočili su o tome u ovoj knjizi brojni naši sagovornici, ali mogu sa sigurnošću reći da spisak imena nije konačan. Večeras sam vidio još brojne ljude i naše sagovornike, čija su imena i svjedočenja zabilježena u koricama, između korica ove knjige. Zabilježena je i časna uloga brojnih organizacija koje su uporedo pratile rast vojničkog i narodnog otpora i bile pouzdane logističke adrese u funkciji odbrane od agresije. Svaka od njih zaslužuje zasebnu priču. U nekim slučajevima i zasebnu knjigu, poput recimo storije o ulozi ratne bolnice i hirurgije u zgradi higijenskog zavoda u gradu i njenih brojnih područnih ambulanti. To su ljudi koji su pod kišom snajpera i granata zbrinjavali ranjene ljude, što boraca sa prvih linija, što unesrećenih civila. Na čelu bolnice bili su naši uvaženi ljekari Zlatko Skikić i Dragan Milević, koji jesu bili u prvoj liniji mostarskih heroja u bijelom, što nikada ne treba zaboraviti. Usuđujem se ovdje reći da i knjiga o njima jednom mora biti napisana. Pisali smo u knjizi i o časnom djelovanju islamske zajednice i vjerskih službenika u gradu i na terenu. Zapisali smo o spašavanju i čuvanju religijskih objekata svih konfesija u Mostaru koje su bile napadane. Govorili smo o ulozi jedinica civilne zaštite, o hrabroj i viteškoj ulozi pripadnika vatrogasnih službi, o ulozi i djelovanju Merhameta i Crvenog krsta. Zabilježili smo priču o narodnoj kuhinji i misiji humanizma i pomaganja gladnom i unesrećenom narodu i gradu i brojne druge priče. Posebna storija odnosi se na ulogu radioamatera i održavanju veze sa svijetom u gradu u kome je telefonska komunikacija bila odavno presječena. Zabilježena je i priča o Radio Mostaru ratnom studiju i njihovim novinarima i saradnicima, čiji se glas čuo ne samo u Mostaru, nego putem radio veze širom Europe i svijeta, prenoseći stanje stvari u središtu Hercegovine. I uvijek sa istom porukom, od koje se nije odstupalo. U borbi za slobodu nema ni predaje, ni uzmaka, kako je govorio naš komandant Arif Pašalić, naš Hujka i naši komandanti Semir i Humo. Knjiga govori i o stvaranju civilne vlasti u ratu. Od ratnog predsjedništva do operativnog tijela političkih, društvenih, vojnih, kulturnih i vjerskih zajednica Mostara i Hercegovine, koje su, dok je grmilo nad Mostarom i sa istoka i sa zapada, kao široka lepeza logističke podrške stajali uz rame našim borcima i njihovim komandama, pomažući da najisturenije linije odbrane grada ne oskudijevaju u najneophodnijim potrebama. Čini mi se važnim i prevažnim da ovdje progovorim
i o poginulim i nestalim borcima armije BiH i našim sugrađanima, o čemu također govori naša i vaša knjiga Heroji Mostara. Knjiga je donijela imenom i prezimenom upisala imena svih poginulih boraca, njih 1581. Donijeli smo u knjizi imenom i prezimenom spisak nestalih boraca i naših sugrađana svježe iza rata, njih 357. I sada vas molim za još mrvu strpljenja i za dužnu pažnju, posebno dok govorim o nestalima. Radi se o našim momcima, našoj braći koja se, neka mi oproste prozvani, tako otuđeno u kancelarijama naše birokracije evidentira kao puke brojke i označava kao, citiram, nestale osobe. Na kraju agresije od 95. na ovamo njih 357 je imenom i prezimenom evidentirano da se nikada nisu vratili svojim kućama i porodicama. To je po meni najveći i najteži uteg naše kolektivne nesreće koji nosimo i s kojim se moramo drugačije i bolje, poštenije suočiti, ljudskije i profesionalnije nego što to činimo i što to čine nadležne službe. Imena naših nestalih sugrađana, najčešće naših saboraca iz jedinica 4. korpusa armije Republike BiH, imenom i prezimenom, sa pijetetom i zahvalnošću, dok smo svi mi živi, vjerujte i u suze dok smo u knjigu upisivali njihova imena, pozivaju sve nas da apelujemo, da tražimo, da zahtijevamo, da probudimo i da to bude prioritetan zadatak prije svih drugih jednako logičnih, ali nema prečeg zadatka od brige i zanimanja o nestalima. Barem 2/3 njih od ovog broja 357 još se nije vratilo kućama, niti su njihove familije ikada saznale za njihovu sudbinu, niti su ih mogle sahraniti. Sa tim grubim činjenicama ne možemo se pomiriti i to je po meni neprihvatljiv epilog naše ukupne časne borbe za slobodu i mir. Jer sloboda i mir koji smo izborili, zaslužili, podijelili i prihvatili podrazumijevaju odgovore o barem ovom najvažnijem pitanju, o sudbini nestalih. Nema prečeg zadatka od istraživanja i svih odgovora o nestalim osobama. Prije neku večer ovdje u Mostaru o tome nam je govorio i na to nas podsjetio nekadašnji ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, gospodin Thomas Miller. Apelovao je pred cijelim svijetom da se potraga za nestalima ne ugasi. Ambasadoru Milleru smo s dobrim razlozima dodijelili naše međunarodno priznanje Mostar Peace Connection, Centra za mir, za sve što je poduzimao kao ambasador BiH da se očuva mir u vremenu svježeg poraća. Danas u funkciji predsjednika Međunarodne komisije za nestale, upravo gospodin Miller javnosti poručuje da nema ljudskije i da nema prečeg zadatka danas i ovdje za sve nas, nego očuvati do kraja i preuzeti odgovornost za sudbinu nestalih osoba. Duboko sam svjestan da takvo naše polazište zajedno dijele i predstavnici udruženja naših nestalih pripadnika komande 4. korpusa i iz komande u Vranici, kao i svih nestalih osoba koje se za istinu o njima bore godinama uporno i ljudski na svoj način kako znaju i umiju. Ovo je prilika da vas sve pozovem, da ih ohrabrimo i da budemo uz njih u njihovim zahtjevima dok tragaju za svojim najmilijima. Želim vas još vrlo malo, oprostit ćete mi, napravio sam jedan presjek, širi presjek sadržaja knjige. Želim vas ovdje podsjetiti i na činjenice o kojima smo svi imali priliku da putem medija šire saznajemo. Na zapadnim obodima Mostara otkrivene su jame Rimski bunar i druge u kojima su pronađeni ostaci naših ubijenih mladića iz komande u Vranici i sa prvih grudobrana odbrane Mostara. Godine 2007. iz jame Rimski bunar u Gorancima kod Mostara ekshumirano je 17 tijela žrtava, od kojih je 16 identificirano. Radilo se najvećim dijelom o pripadnicima bošnjačke nacionalnosti iz grupe Vranica, koji su se kao pripadnici armije BiH 9. i 10. maja 1993. predali snagama HVO. Ubijeni su kao ratni zarobljenici, što je zločin bez presedana. Ali niti su sve jame oko nas do kraja istražene, niti su sve jame otkrivene. Neke od njih istražene su tek djelimično.
što je otkriveno da su u svojim ponorima, nakon što je otkriveno da su u svojim ponorima namjerno zasute dodatno betonom, što implicira da tu možda još ima skeleta ubijenih. Kao novinar i kao svjedok vremena zajedno s vama mogli smo svi čuti visoke političke funkcionere baš iz reda Bošnjaka, koji su tada najavljivali da će pozvati vojsku BiH da deminira i do kraja istraži sadržaje u jamama. To se međutim nikada nije dogodilo. I to se pitanje mora otvoriti. O tome govori jama Bahtijevica na području općine Široki Brijeg, gdje je također vršena ekshumacija i na 90 metara dubine pronađena 3 skeletna ostatka ljudskog porijekla, ali ih je dočekao beton. Očekivao se pronalazak još ljudskih ostataka. Na istom području otkrivene su još 2 masovne grobnice. Šta znamo o tome? Vrlo malo, nedovoljno. O svemu ovome veliki broj nas bi trebao još više da porazmisli. To se jednako odnosi na slučaj masakra nad 114 nedužnih civila na lokalitetima Uborak i Sutina, koje su ubice iz redova bivše JNA i paravojski sa srpske strane, ali kojom je tada komandovao general Momčilo Perišić, kao nedužne civile odvele iz skloništa i njihovih kuća. Do dana današnjeg pravosuđe BiH nije uspjelo da procesuira ovaj slučaj, dok ubice žive na slobodi. 30 godina bez procesuiranja ovoga slučaja. To je sramota našega pravosuđa i to je duboka rana svih nas. I o ovome govori naša knjiga. Dio sadržaja knjige tiče se i priče o logorašima, o teškom pitanju konclogora i pogibeljnih kazamata, iz kojih se mnogi također nisu vratili kućama. Knjiga Heroji Mostara sadrži spisak boraca Zlatnih Ljiljana sa njihovim fotografijama. U knjizi smo govorili o razvoju ratne informativne djelatnosti u sklopu komande i armijskih jedinica i štampanju brojnih listova počev od Mostarskog jutra pa dalje. Ja ću privesti kraju moje obraćanje s nadom da vas nisam previše zamorio. Ovo što sam rekao, morao sam reći. Na kraju, ja bih želio da iskoristim priliku i da pred svima vama zahvalim Safetu Oručeviću zbog časne ideje, upornosti i sposobnosti da okupi brojnu i solidnu redakciju koja je radila duže vrijeme dok knjiga napokon nije ukoričena i evo stigla do vas kao iskreni i zasluženi poklon, kao važan dokument i biljeg i svjedočanstvo jednog burnog i teškog vremena koje smo zajedno prošli, jer vi ste heroji Mostara. Veliki broj vas prisutnih ovdje posvjedočili ste o događajima tokom razvoja otpora i suprotstavljanja dvostrukoj agresiji. Hvala svima koji su učestvovali o tome i doprinijeli da knjiga zabilježi brojne važne događaje i imena aktera. Prije otprilike godinu dana, u 2 navrata, naš novinar i književnik Elvedin Nezirović u jednoj kolumni je zapisao: hoće li se Bože naći iko i kada će se naći da opiše Golgotu Mostara u agresiji 92-95. Evo Elvedinu poručujem, imao je ko. Hvala vam.